अस्सलाम वालेकुम मी डॉक्टर मोहम्मद आतिफ आहारेंग दरिफुल रावदा आतिफ ग मारुग मरागुले गतुं सोशल मीडिया गा मिदक्का वाहतक की एग्गोतक वेस मी अमिल्यं हदागेन दक्का वाहतक नु मी मिहातन मी सोशल मीडिया गा आदि सरकारुग कमा बेहे इदारातकं हिस्सा कफवा मालूमातक की ए बांग्लादेश के मी रावदा गे मारुग तहगी कुरमुंदा adi ekam ganuni zimma afalanje faratakun tahoge ukon kama behgotun aila hissa ko fawa maulumatta names me maulumattan ga gule bay wah the social media ga ham korman bay ko mi hun me rawda ga maruge fahatu ga india ga ro anuwata india ga research and analysis wing emi hun ge ate me maruge fahatu ga wa kam me bay ko mi hun social media ga mi har wah ka da kam abade नमेस में अलगणु दंडवंगे वाह के मी रावदा के वाह मारु के वाह का मी सोशल मीडिया के दक्का मी होने की नुवत मी दक्कने की एंगे गोते कस मी कन सियासी कुरा का नूने अदे अलगणु बेन में ने मी कमा गुलियागतुं मी सखनोंगे बस मालूमात सोशल मीडिया के दक्का करे मी हातन मी दक्का मुंदा वाह के दक्का की हम सीधा बांग्लादेश के तहगी की इदारा तक हिस्सा का मालूमात तक adi mihatana ka Bangladesh ge bes idara kun bune faka nen adi hissa ko faka nen India ga di hen gombe ges ba ko me maru ga fahatu tibe ka makashen hame kane mi hon me bune fa wani adi hissa ko malumat ga wani me rawda maru ga fahatu ga wani nuwata rawda maru ga inzar fanu af di ba ko tibe dive rajya ga kaman adi dive hen ga ba kama wima me hatana me मालूमात वानी मे मारू कमिशनर राइस सोलिहु उफेदे मारू कमिशनर हिस्सा कोफ रावदा मारू गेंजार दिन फराद तकी अदे मी हम मारू गेंजार गोतुगा दिन का बुना मे देखी वाह तकी ए बांग्लादेश के सीआईडी फुलहों एक एची होदा आयरा हिस्सा को आयरा मालूमात फोर को दिफा मालूमात के वीमा e mauluma togga alega maru commissioner masla hushali rawda maru ge fahatu go tibe ko hodam wegen names mihatana maru commissioner mi kuri ki emasse katennu me ehemima me maru commissioner asu rawda ge maru ge hagigen hoduma nuwata ekan tahuge korma me tadwer kama ihulaster kama masek take kuri kama gaboda nukare adi efada me gabol ko evene fursate vesne ei masal hosheli maru commissioner rawda maru ge fahatu tibi me hoda names maru commissioner me kura kama ki me rawda amil marwe ton wata me danje ga marwe to belu names rawda ge maru ge tahoge report kivento emme koda minun aila sissanu kurewni ehemi mami algon menaka gaboda nukure ala kunne rawda ge maru ge tahoge kuran me maru commissioner kunne adi me sarkar kunne tediveri kama ihlasser kama masekate ge kuri kama kashe ei commissioner ge edunu kamenno me kuri kiye me kurani kiye den misalakan india ge gujarat ge forensic expert unge bayko rawda amilla maru kama gabul kura wahata ke dot egotak me suggestion taken me sarkar dekabanya eme hamaga forensic expert masek kurane wala legal firm warega ebe from devana lemon documentations adi documentations ko onnane me state ko fa gotan emi hunni me forensic evidence gama chabina kotto forensic expert not that forensic of a doctor me mention kurano tabuna emme bahaki se gawara specific meaning take waiche ehemi ma me rawda ga maragotun maragule gotum me algondu me internet ga adi social media ga adi sarkar ga kama be parat ga social afa ba ga takaki ega forensic hekka adi crime scene evidence e huri hachen shamil wegen ekan sabitu we engi hure hoshalun take wima me maru commissioner rawda maru ga masala tahoge nukure evve sababenne den divehi police officer ko mitanan asa mibunani rawda kotari ga rawda iteren me durtandu walagen danji ga maruwiye den kotari me kudinna wadebene kitame gottaken ebe hotte kotri ga dorfatu ga bodu singaha barinchi ga detandu haruko furi kam ga bes detandu me debakolebbe me wadda horiya munge berun e talugagen me dannu attale wadebedane dor halak nukolla bes namaves me college muni MF ratama timanna men atabar ko diba ko asigen dor hala kollanne wani den e doruga ibes gellu men nebwa ka buni ma den mi hun college wah dekke college go official mi bunani hostel ga muazzaf mi bunani timanna me berugen agganuga hifa halwa dor ga tandu wettoni ye
දැන් මේ අලුගන්වස් බෙලින් දොරුග බුණා තණ්ඩ මේ අමිල්ල තේරි මේ net එකෙන් වැට්ටේතෝ දැන් මේ තරම් ක්‍රයිම්ස් නම් වඩා ගන්නවි ඒර බංග්ලාදේශ ගහොරි ඉන් දිවෙහ රාජ්‍යයේ ඇම්බැසඩර් වස් ශාන් ශාකිරු එකමනාවස් මේ ඇගේ වඩා ගන්නවාන අහරෙන් දොරුෆතුග මේ හිෆා තලුවා එතකෙන් ඉරබන්දක තැඩිරුගස් තණ්ඩු කුඩකොම සිරිය ජෙහනුලාකම් වීමා මොහම්මද් රියාස් හගීගතුග මිතනන් ෆොන්වි කොම්මස් වරාතගේ ඒජන්ට් එක ගතුග මේ මාරුග හගීග තනත්තාලන් එහෙම මොහම්මද් රියාස් එකන් එවස් කම නොෆෙන්නාන හගීගින් හගීගතක් ගතකන් එහෙම මේ එකන් ඔති මොලිවස් මේ ෆොරුම් වෙගෙන් වාහ දක්කා මාලේ ගොස් මේ media briefing ne bawa fe media briefing gas munin dakka fati dogwa hatan ei college ge muwazzafun abune sida college ge muwazzafun me polihun nadi for maalumat tanga di bayan tanga di cd for nadi for bayan to me munani timanna men edoruga agganu ge hifan talwa edoru nunet tandu nuhulu igen nunet igen emme fan timanna men salih ka mihun wegen kolufan tala halak kollane wane moti cd inuwata di fuluhun nadi for statement ei college ge hostel ge supervisor dr mohammad begum di for bayan miyoti me bayanu ga hama sida kandelige me bunani me kandelige me bunani me salihaka mihako wegen me doruga tala halak kollan kolfan tala halak kollan nevani den salihaka mihako wegen doruga dorfaduga tala halak kollan wen kama me statement ga miyoti bunefa egota buna iruga doruga evs kahala gellu mennati nuwada doruga tanduga nuwada taluga evs kahala gellu mennati edoru halak kollenu gotevs ei hama insana ku buddhi kabul koran dati kandatake. Remember the door to her room that was supposed to have been broken down? Was the door locked? She said it was locked. Looking at it today, it's clearly intact. These are two strong locks. It's not possible to break open the door from outside without causing any damage to either to the locks or to the door from outside. There was no damage to the door from outside. No sign of forced entry. No sign of damage to the door from outside. So someone's lying. Yeah, someone is lying. But Mohammed says the undeniable proof Raudha was murdered is on her body. He's convinced there's no way the bruising on his daughter's neck was caused by the flimsy cotton scarf police found hanging off the ceiling fan. එහෙම කොලෙජ් මේ කන්දත ෆොරුව මාසෙක එක්ක ෆොහරිකම අබ හම යගෙන් කෂවරුවේ දැන් මිකමගේ එවිඩන්ස් සෙ බහරි ක්‍රයිම් සීන් ගස් අදිරවදා ගහෂගෙන ලිෆ අනියතෝ ගස් මිසාලක එමිහම් බිපනනි soft scarf akun rawda dancheken ne marwi ehen kama wanyam soft scarf akun arane fad nishane non karuga hori kiyeves elige chamaka kiyeggote ves me soft scarf akun arane madu fotigada kun arane fad nishane nu ne geto me forensic expert ak nuata forensic care of doctor ko mikama ebbas wane mikama hiya tafatun wane fad me karawaruwa yagin kame me ingeto me karuga hori nishana ki rawda ga karuga hori nishana ki me soft scarf akun arafa nishane nun kan. Composition of the material, that is type of ligature material used. It is very well marked if it is thin, hard, cord-like. For example, a rope, a coir rope, cotton rope, plastic rope, or a thick electric wire can leave a very cord-like grooved ligature material mark on the neck. If the material is soft, like a cloth, any type of cloth, it can be lungi, sari, dupatta. If they are there, because of the softness of the ligature material, the imprint is also very faint. Then Raudha ga kochiya kihinto mihumani Raudha kochiya ka mihum badi doru halak kollage nunengeto Raudha kochiga hutta doruga takijahalima Raudha dorhulu wafawani dorhulu wima e abeku Raudha ge moonu mati ge heri gommosun jahafa Raudha hamala difa ekamuge hekiye bohi Raudha ge moonu go heri aniyata kun fenna misalaka me dormati ge hunna miha ge kurimati ge Raudha hunne ruga Raudha ge kanafali wani emi Raudha ge waifali wani miha kanafali yang miha kanatun gommosun jahan hura dima gommun as Raudha ge watu fali ge moonu ge daddol macha deman erima arafu hori aniya ge nishan mihiri fenna mihiri me aniya ge nishan mi danji ken narana mi fada aniyatake
danje mihe ga hashikan gun hunna monu mati gun mifa daniyata ke mihe ko jehima gommorun jefuna Bruce Marks take adi karoge hipi hori Bruce Marks den heri fennan ehmima mi sida hamara oda marada furkam mikanta takun abasabitu ehmima crime scene adi crime scene ga kantatan hinga furi gota rawda ga hashikana lifa hori injuries takai chita corroborate konwata alakia belle migena e crime scene ga kantatan hinga furi goi Raudha ge moonu matiga wife waliga gommorun jehima Raudha vetteni ariala lagngena ga kanai fali ge Raudha kiwa mezu ek mezu matige eoti diham ge billuri ganen ala e billuri des fundu wege billuri fundu wege kudi etikol ta ಈ ರಾವದಾಗೆ ಕೊಟ್ರಿಗ ಕಿಯವಂ ಹುರಿ ಏನ ಬೇನು ಕುರ ಮೇಜು ಮಿ ಮೇಜು ಮಚ್ಚ ರಾವದ ವೆಟ್ಟಮ ಮಿ ಮೇಜು ಮತೀಗ ಅಳಾಫೆ ಬಿಲ್ಲೂರಿ ಕಂಡು ಮಿ ವನಿ ತಳಂಗೊಸ್ಸ mi huriya kantata kun gebenge Raudha wahake ki emme fahuwaguta hame ves Raudha amilla difauga ena salame bang masike ko hurikam Raudha ki me mihaku as hirehna ku as kurimachan an hotte gommo malema amuragane ge vettene fada balikari kujjenu Raudha ki self defense India ga kiyawa furi kujjek India ga na schooling hedi duas waro ge enga hado ge training hada afman ehme emme fahuwaguta hame ves Raudha bani enage hashiganu ge difauga ne furana difauga masike ko hurikam kotri terege hinga furi violence da kun abenge kotri terege ena me enen hama dinim ene vettuni me demvese heri ena teduwegen fahata jefa dem fihiganna gaf emihaen hama dinim fihiganna muguran vettuni me dem fahata jefa den enen fahata jefa etana enen hureven hame ke space ki enda enege allamariya cooking counter de medukuri jaga ejaga wani wade etanuga huregen ena fulitan ukime e dormachan asa enege cooking counter matiga bahata furi hawa ade fulita kaichitan goti ukafa ehe mi kantata kumes abenge ra kotri terege violence ga furikan ehmima mi huriya heki den mibunani ekamaku mi mitanan af dive foduhak mibunani male gos media conference baba bhatta mi bunani khandeligen doge ingeto Raudha mi ere marugenza Raudha maralire marugenza dinkan e hodi ves mi hama sida Bangladesh ge fuluhun e marugenza dimbaku inzar dinkan ege fasmi hegge wahaka vesmani hodafa e mawlumat esmani mar commissioner hissa koffa ehme mar commissioner kamen negige nune tahuge nu korefa kai moti kiye adi ege turun Bangladesh ge turun mitanan Australia ge 60 minutes ge international crime expert team mitimu ge himene me Australia ge retired me sergeant ka adi English latu armed forces masek of major lawyer Rabia Siddiqa ki me English latu ge military ge masek kuri Irago hangorama ga duaswar etanuga Irago masek kuri major enege frote assignment ki wes me English me sifanga first me hako danjasan Irago sifang tayyar ko karwa maligondo fattaf de emi salame korun ehema Rabia Siddiqa ki wes danje hemi hunno danjasan tayyar ko fatibe emi hunna mifada mi hunga hashigando ko hunna nisanta ka nege wargo mi henno. In your opinion, what does it look like? The fingerprints on the neck would suggest that actually she was strangled. Adi mitimuga me forensic lafa difawa adi Raudha ge crime scene ena forensic postmortem ge emmiha hekitan adi photo tan me review kon ekama behe dirasa kuri Australia ge Sydney University ge Dr. Professor John D. Lewis vidale fawani Raudha ga hashiganduga huri aniyada ki danje mihe ga hashiganduga hunna aniyate ke nonkama adi Raudha ge karuge lige chama ki e fotiganun danji kama buna eruga e fotiganda mechuwane nishane nonkama. Australian forensic pathologist Joe DeFleu says they paint a more sinister picture of murder. This is the scarf that is alleged to have been used in the hanging. Well, does it match? No, it doesn't. But I'd have grave doubts that ligature caused that ligature mark. It just doesn't match. Do you think there is enough to suggest from the photographs that you've seen that it might not be suicide? Oh yes, absolutely. I have concerns about this case. ehme mihuri ya hakita mihuri den misalaka me Raudha marugenza fonu kan ege farata fasmi hekan enge ere ebe ko Raudha marugenza fonu kama adi ere ko kanyenon
ege hamas kurimas deha solemana har oktober gas inzar fonu ikan ege ekaku etanu ga hunnane ei me rais nashid jalun salame korumatta ka social media ga advocate koramun edi hilan tek ya mi hen ehme mi hilan teve singe rawda maralang mi deha solemana har oktober ga rawdan inzar fonu wa kames adi ewa kawani ere mi hon interview ga deja kan har number de menda mudeja kan har mi ebbe kodebbe ka hissa kofa ehme mi mawlumat tan egige mi mawlumat tan ekkuri Australia ga me investigation team unna adi Bangladesh ke CID fulhun ga team ehme mi mawlumat wani sida hama maru commissioner hissa kofa ehme maru commissioner mikan tat tahogi gunu kurege mi ulani ki eggoda ka wes kabod nokoran emi huna mawlumat nulibigen kamakashe मालूमात वानी फोर कोदी फहमी मिमी हुना बे साफ देखो फन्ना इन्वेस्टिगेशन सरकारों हिंगंजे सरकारों के नियत की रायतुन इंसाफ होता दिनों कमा बंजामु तेदु बहु मिकमा बे मालूमात हाम को देंजे आइलावेस अदि रायतुनवेस इदं मे दिव्य राज्य के मीडिया मी हुना अदि जर्नलिस्ट मे इल्तिमास कुरं मी maruge tahogi guga kandatan higamun dagota adi mi maruge mara gule mawlumat limfa hori farataka interview kon ekanta to ga hagigan ham ko dinuma misalaka eru rawda marweru Bangladesh ke me rajshahi ke crime scene adi rawda ga koti tere guri kantata belumatta ka eru ga divi rajya ke me faratun Bangladesh Canada for ambassador wadagin kotariya wadagin එතනුක කන්දත්ත වෙෆුරික එකමන මේ දැකවඩා ගන්නවන් අදි එදොරුක තණ්ඩුක කන්දත්තන් හොරිගොත එතණ්ඩෝ හොරි හලාක ෆතෝ නුවත එදොරුක අග්ගණ්ඩුක හිෆාගෙන් තෙලවීම ඒ තණ්ඩු තිරිවේතෝ නුවත නූන්තෝ වෙස් එකමන එගවඩා ගන්නවන් වීම මියද එකමන එහුන්නේ වී දිවෙහි රාජ්‍යයේ මේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියක වසීෆා ගෙහිම ජර්නලිස්ටුන් එබේ ෆුලා බද්දකොන් එබේ ෆුලාගේ රාවියන් එබේ ෆුලාන් ඉන්ටර්වියු කොන් කමුග හගීගත්තන් එකන්තතන් හිඟාදිය ගොත්ත රයිතුන් සාෆ් ගොද්දෙන් එබේ fulage faratun me kandatan me aha olum filuan eden wima me diveh rajyega me media faratakun diveh rajyege journalist mes mekamuga me masakek koranji ei journalist nake democracy egge raitunan insaf hoda denuga sarkaruga kama be faratan ne jawabdari kuruma masakek koranji bay shukriya